da la ner tasaloy kenyam an wala shanka waro ka pai bakel ronki ne dangro wijen dangre bakel bana report nititi bana kelinkel kenyam gor jeno barwa cheno ke qui commissioner dana shanna ka kapoita qui kamanan chitu re dwarin winimi kare report na me bana rwach ke qui kuma spele ayo kana kuma kirmi yaji mandan le rode den be konaling ko tete ngwan lung to be to lat ko rodien to goro de ling ki ngwane to dongde nas de ko ren palping ka ling den and South Sudan chi woni jen kamal right now woni jere kori ko koro to ko koro be to banat ba ka gang dore ne tin consular refugees ko chi ken mal chobre which ka South Sudan ke chi mal chobre which ka South Sudan ngai kon influence in content lat ke kumikir mi yadit to ban writing chana men chituok chana ja calling ka jen Ramadan la commissioner dung dor shelke Kapoita East County take area mishal ke Kasengor jen gwada dana to writing la door be shere mi shere keter man talk and winami kam murleni kaniji Equatoria riunen to one sometime me chala do chiri ga me talk chikana ling chiri me chala do sha commissioner sha janak kana shub lodge nen to one lat ke je she dia talk baneme information me chala de can quara content great people administrative area kana quara content ka Poita East County ano sha commissioner mila ran kuma SPLA ayu sha janak ram shanak ran kuma SPLA ayu and kuma SPLA ayu teten jen paya point ke paya kamkur ka korga me cha Dr. Machar cha yen and then sha wude sha kula na gontama ano sha je kula nak take a report me sha lat gwasame Minister of Information dung great people administrative area wude shal keje ko wershum pan chikane denied tele commissioner me sha nak and then again cha take two report cha lat ke kwi le the money wude dana sha nak kamen cha lat ken chikala do ne report dang ro ken yam ba lat me chikana lat ken yam kana mi chikan le ben ke jentem right now pan cha lat do ne en wude mo mala commissioner dung Kapoita men chanak murleni keni ran ke report ran cha lat wa kwa bush ni je lo turbile che jien we ka kasongor mom wetino wa cha jam bush da dop cha turbile cha je dwan match and then chwa yunak chala no jen korala chana koni but kanet kon to core kan kala but chana cha ganak ne dial to core cha ganak dial ni kon to turbile den to je kel and me report na men yam report rewde men chanung kanet kon til akwar greater people administrative area la murle tikala do no wude me mishal ke wude shana gane ke ramdana la kwar dung kasangor tikala do ne kani jen e wa nang ne je ke wa mam ne je pinya day lo day wi mam pinya ne ke ripodan tikana lat wa gwadan ti ko toktin chala do ene kon tila ngwane ji Equatoria chiga jien chiken murle chiken gwadan kan mak tin gwadan wa nektin to ke tu report nong to gwacha mat ke report pai kana lat gwasme chala do cha pone cha jiglo cha na already so kwan na meling la dispute tuoga kire ga tuoga wani de la ji murle wachi kan chiga jian la kwarken chiga jian wachi ka chi we ka kasangor gwada danan te menti ji Equatoria tiketen chikan ji Equatoria jokan murle ni no muna me shi mundun biadil jenten alo chere me teren winimi biadil jenten ko muna me shi mundun chaga joga authorities ten winimi maybe don't ten wuri yakula negan tama cha ka jog chaga jogo no ne muna me shi mundun munda alo tire ga mote tin kake wa ka kore ga changdo dien chwa wude me chwa chu ambush chwa yunak ko na Japan ka chang wel kel ka pai bakel ronki na dangro wi jendangro bakel cha yunak da doban winimi menen yana la kuma kirmi yadit murai kon tem kudu ne tin wan ko kina bula focus ka ta dana jenya jere kwara la kwanya ji bajilat ko position mo ka ngeje no directe tin te correct cha solve chikro right now china de nyinga ku money
cha munda cha ma this is not the right time then now we ko kore yo gwa da na shi ngwana shi gato dundo kir la kuda na ka taran ba ko ke je jen wuri sha nage jeran kuma spela yo lo dio je no te pin wuri shal ka parkol ko parkol ngai kana ja tiai ka kuma spela yo te ka spela yo pan ba duno te pin kir mi yadit so wate pin den lo kwanje ke ticket dung spela yo wuri sha kula naga lo ran kuma spela yo te ga report me cha gor ka social media netin content la rach la jol nom ngek te ga jom chala no me lueng ne ye ka jung ne ye ano yen biare giktene ko nyala ya kwanga mo ko jen pa kwanga pa di an gude shakul na gana cha ju kwanya lo jaram dala commissioner ka jen wa ngude ngadba but queen kana you know mishi kuma spela yu mishi lok den ba ju kwang ko bene to be kula influence be ka kir be kana kula go jen do da no go to ko jen no so na me report mi shoda lat ram cha na gana ramkel ka pa de dun spela yu do no che jen che we ka che we pinkir mi yadit chana nyok jien gwasme okay jien kon nyok wo kon ke kume SPLIO chit ka dob danen de kon ngande kon moray kon ke kume SPLIO te ka de kon kan aj gwasme ne kume SPLIO kel ke party dung udishal ke Dr. Lama Kol te ka mishalat ke kir shaga moy ke nini jandang dio korodien en wala dio jeno shidwa ni nindi shop ke de kon cholo nindi shop wal baro kinindang wal baro to toni kininti ba ka gagrar ke kwin kwari te ke report me cha kula lat Dr. Lama Kol la kuer NDM Dr. Lama Kol jen ramkel ka nete konde tanga ma la peace signatory te male wata ka Khartoum kam Dr. Machar kene kir ramkel tinamo me chi tok genene me chi kan mal kana ta chi kere kwa me di ale kon lat kamal ke je no chi kan kata lo tele me de tolten changa kel changut kel cha de tol no kan ngoda toni chinaro ke kwi transitional government la kuma kule region tam me jak Sudan ko bete malane ko le tin ko le kuno ba ko inquiry balad ba kwere rong ba kulo kwanyi yo la kuna al tin ntame de ko inquiry de jalat chikir mi yadi chicken order ken YouTube Michael Makwelo te barar jenesha part ne dia la bon dia la kone agagrar wone ka kuma SPLIO dung Dr. Machar cha kam 30 day ke June 30 la chanya nando pa bakel mu ka ne chira an chiro do register and part mi chiro do register ne ken ba chu gagra che bele participate eno ka queen requirement be do not take a Michal at Guasme like chairperson ke chairman dung National Democratic Movement National Democratic Movement lo ne NDM dung wude shalke Dr. Lama Kol chi Dr. Lama Kol you know cha right Dr. Lama Kol che lun jog jen che jiene ni te win mi che weten you know we che weten che weke kwi ka medical treatment alo che warar and che rol lo we check up ko ngai kone chi ka don kan DNA che wen winami chi Dr. Lama Kol che jien che we dol wal mi che lun jogo che ben kena robin den che ben ka juba jena wa che jien ka kwi dol wal ka chob de ka juba international airport ka joran chalat gwasme wajen ni ga chob de ko jen che we ka Jordan jen gwada dan che we che medical treatment che gurten lune jong mi chob kar po dan ka juba international airport den chaje tich ka ta dan linga ngwa ka je ci support ka weten ci netin kontila members of his party ci ka weten no cha raja George cha ti ke jen ki queen kwar mi chala de no ko par de ngoda kan garpin ka kan par SPLIO kan garpin and then ya ti ke do dan be ken we ke je ngum le roda chela de George no ne la kondial ki kondial nong ne no de queen kwar de jalat no queen kwar cha jalat ka lora ba ci Dr. Lama Kol chela de George no ne eno ba queen kwar ba jala ti ke tu gor ke ten ti la gor ke kan to mo kan ko kon gor ci mal mo che de men ben mala be ko cha ngot to cha ka gor kan ngot kon la gor ke men yam ba voter ba ka register a voter a can registration kan network take dun wana chalat unification of force gor ke je
gorga jena ba population census ba la ba not ba pigden ba kwen anyok gorga jena ba bungun ba jetu la permanent constitution kede dialti makan kare leka tele duomi mo mede mal derbin ka jaka tele duomi mo mede queen kwade jalat ka jakan ko kontu jela no ne dial gor kana panya no de queen kwade jalat ba no queen kwar chade la ne ja banga ne ka to lat ka je ka te de kan realeka de kan laslet no na me michalat and queer and dm ne Dr. Lam Akol mugo economy there are a lot of disagreement chi jan karwa da ko to pan ko kintigitin but Ramadan and kuna pressure right now right kone kir kan je kwara kir she de she no de queen kwara da pakajar wona to content ko ngeje right now again the only person mugu jo dong bu padan tama ka ta chana che displace ka jema chana che ga jo natin content la jisa Sudan din and apnal chana jo na ka refugee camp Jonglei state chana che ga jo chana ka refugee camp mijinu we within South Sudan but inside te IDP camp che tiang kana native content la internal displaced person tinte ka IDP camp lo tele am tarar ka kwi kodi che kir che ne dial che ga displace ka dwal ko jenena na ne di ti ya jo ti ne den konen chano jen menen yene shenge da raj gudu shallol gar ko la jeno ne de content ka refugee camp kan dial ka rebel so che chule lo to be specific nuari ajene ka rebel ke terrorist minyono ajene ka jiga kume lo ramichi kume chi support ka right down lat keneje kane terrorist to so na many right now right corner ne no chinate wan chi ben ko tinas no adobe dien besos nan bakulu we nyam ka ja mite ka ne te kwa level no ne ti chika South Sudanese ka ne te kwa level no ti ka South Sudanese e ko jin mishun kel ka kirmi yadit no e ba e cholo no jiran South Sudan mishun kel ka kirmi yadit e chi fail mugi kone we mon kelo la take a part to go chane dia chaka force ka particle la ramate ke manda no loidije anyong men be jelung men jek we dan en kwana kwal target ke especially ne ko lan wer kwal target ko ken kan wer ko loken kum kirmi yadit kal logo dan logo ke enwore o nege dan shikir chana nakaja ramchi enache tosha che ga che ga wang you know kwana pele recent incident pa to ka nasser mechi to ka fan ga me to ka akobo kwana ka men pelbe chan mo right back 2013 alone 2013 ngum chala da kirmi yadit ken enwore kont kel keja ne te konte jago ba nwar ba kana ko ngai ko report an esha no ngi UN more than 20,000 chala do approximately maybe 40,000 nuare te shanak te cha genocide ka kore dana chuto wina ne de tie de kan chonkel ka kirm yadit so ko kujimo kirm yadit dwale jene kan ne dial tit che jo chere gut mo ko en kwarwo benurun chikan be chonka ka definitely that is true tera made chonke kirm yadit ram mo mission jinak ram mo michi apologize che dwer che jalar che ta dana naga naga je chelar ko to dial ko justified no ka to go ki ka to chimalat ke lol gar ko no telen war mi shanak ka medan che right point lol gar ko kin te pai wene eno cha nuare tingwan cha kanek en kirm yadit a dictator chela de joje jen brena michelu we ka ku kirm yale laro kirm yadit da kwermo gwa no en nuare ke yen criminal ramishit kene me nyu jen odi ana tele mindset ke changwan che ka remember michelar pan eno bi bayen wala shi belat why namako ji define di no de ji nyu di kana o rammo mishia consistent ka kel la jump from here and to there che guje no be chonga kel ka ngeje ne diala continue chile der why ne ka human being tel te capacity to remember something kala kana recall bo me chilat pan ka ji chilat pan ne mi badi laren wale mi chilat wala kan me pan chicken chat so sana la kana guje ne dial ka nguni teleka chicken teleka memory they don't store memory but they're wrong so shang ni computer la ngwan la ka to men werbo la kan ngwan la kan ka to mi jin guje no mi jega chila doni eno cha bi remember na mo de lar no shito a cho jidan chi kan wore ngore ku kan remember no sha ka chenga jek ke sha kan en wore chi kan bi tolerate ka gwada dana wednya mugui ku kono compare ke reality ku me da kama char la da ke liu o de sos dan deragwa take one message mi cha jaga da ma char ka gwade dan me cha jugo no ne jin la ngum gori long right now materi long no jana jugo no gori jeno South Sudan bala democratic country bala country mi te kalwar mi bramo kwere be jakwan agenda no gora
ja jo ke mi shukuru 2 to 3 years je talk bu we ne ka kore je ma bo nyur chen bo nyur gola kudi che ngaje no che country che las ka duomi go ko man goring ma chara je ne ko in kwara lat keje bramo kwera be jelel be je kwan but kir mi yadi a generated content cha bu kwan chen ka gor so cha contradiction cha ne ntame ke kir so e kir te ka plan ko tele South Sudan mu bijal kel e kir te ka plan ko South Sudan che bete ka nguche bete ka kwen e kir te ka plan ko tele rada diem bu kwer be jak a chang ne jangbo che de kama yen menen yen ne ideality so koni te koni che yen chana kana ni nwer royalty ni wote ka nwer lat kana ku kan level ka terrorist kan kweri kan dem jak but ka key position again for the sake of their position ko bi kula remain ka that position so they have to say something against their own people ngenen yen dal ka kon quit ka kon kwa kon level ka kon irite taradin o di ram mo ku maintain position down it ko mu e ken chero ji no chikim yadi chengu belel den che jabi support ram mo mi jakir ko kir ram je ko di jin mi lengan roj mi chala te ram bi support ko charaj gwa ka ji ki charan du mu do dien mi logu chew la jor ma jin ma tel mu to ka ji karun te teniam kwana kaf a chankir mi yadi de chancha bele jien wi kwam abagutin we no be sheng forever we kwam lo tel mu to ka je ko ngai kon dia la tek chi tek dan tek dunkot so la jananga she plan na mo what will happen mishi tek da cha cut shot from there kane dia la right ni miche to ka ji ngum de to ka ji din chi calculate so dia le kan la calculate wonene why don't I do something good maybe remain for life ben generation dia la ko ken bu loben no me kan kon dan wi mon den bu kan lo ke ba kan lo ke mele dag ma chara mutual self determination ni shwa guje lo arba na mani a consistency o miti tini chiang mala ni chiang la be bujen la true bloy di bi palpinya man gwa dana je chup ka je abin mo ba je nen ka je duno ka kir mi yadi chi jan dana teten kir nyinga karaw kir jana chongo ka kwar ataten kir jan yudi ala ka be ka en ramu mu go dor ba kon lim ni jaka me kan mu gwa kana lat chabo mu karyal so ka resource ni nying ne dial ko tana ta la kana gwi te ka ne de la raja no ne ay jinchi jiran duara menen but kwak to ke kwak nuore first of all ke kwak nuore ka ke kwak jane chi ke kwak individual en liye the nen yen teram detectin she detectin chira den chi detectin ko muna munda ano mi kiri berel ken ne de konte kel ke je mana mo chichung de jogo no jin mele de mo kir mi yadi na mo e rongolo so chi de benefit na gad ku no kune ku to ko ken ku kele takrar Neme, by the way, yours kaje criminally and mission can manage, especially the conaterar. Lamala ila lingano take a nang not key take a drug dealer. Ne dialti la use can system ko yuri ajaga barama mo ba loyalty de ba ja koko yo. So in case micha wete menena then ba mweke you batuk the kumba shu bet. Yenta dan latke a kid. So kasa Sudan a witch, she we criminally, a we human being. Ne di cha put the coat. Ne ya chak. Tite ka mun mugwa chana chaka de bichang jektin individual mu use ne dialato che kulet chene dialato ke desperate ko der ander te ka kwak chi dierjin ko so Sudan ke liwen general aku benefit all right chi dier ke kami chene diality in this population me micha ku ga grun ke bring when and where will you run and generation actually general Z ke generation Z me michi kana kullu gurun special tin ana ka juba ta dan shin kon mi gat chip na te ga yar ke tele kon tele piu te dial chi je ka tele let kan wan point kan employ tele ka lan mi jekna what if mi chi ka ngangurun what if they are tired a chi ga chuje chi kan ko enough is enough what will happen to you so en generation chu agu chi kan wa gor kan ka pin den example den nen ka dar shal ka me Kenya a chen man so dan la kan alar no tele ne ya rubber bullet tene ka live bullet anybody human being use the live bullet ngor ba daraja use so mi shit kana mo chi power she be exercise kane tinga jino kane de shit kaji you guys have the same power the same color of your skin ka you guys are use the same language ka be good genora me telelot so la na da ngwang abine dial to buga ga grun buga we wi chara ba ji joni ka juju chi man chanen ke dictator la joy kani jani chan dictator ramo chalo de kamu ene chade men leli chade men jek
ko taka me taka kwa. But there an example kan ka Gaddafi. Shamela anchi to ka kwer Libya Shannon. Gaddafi, what happened to him? Shannon made an chito. Shannon a very powerful chefol. So chura gwije no jintika all the power. La power malaja kan kaji. A chingech ko duomi kwije. So kwije mono so zanambe tekamal. Dr. Machar badil barar. Kuma Dr. Machar tekel ka badil barar Dr. Machar ko jen biso dan bi nung mala kana bondi ala kokin. And inshallah then no in this 30-day Caribbean mo can share register and they are joking. Chedemato. And not to mention international community ba who can pray who can to kir mi yadi no kir there Dr. Machar there jelun. So je report an go de nyo konkel bale nyokolu njoka another report and be atagamal. Bye bye.